Iti deti nga gundawen ti nga roden irugi nga ibasa dati problem of the day ni Lenlen iti Lawag City nga napauluan buisit a parcel. Sagudayan nga rod ti surat ni Pagayam a Lenlen. Dear Cousin. Sakbay man ti amin, kablawang kay man ti naragsak nga aldawyo di tanemar si studio. Kastameten dagiti padak nga kanayon nga mangsubsubaybay ken agbibuya iti deti nga programa. Ilinged naklatan itinagan a Lenlen. Agnanaed ditoy agnanaed dagiti Lawag City. Addaan na kon iti asawa ken mesa nga anak kasinyong. May isa nga security guard ni Tonyo nga asawa. Idinto nga siya ket plain may isa nga plain housewife. At daan kamin iti may isa nga anak, babae, basbasa iti elementarya. Mano atawenen kasinyong nga kayat mi kuman nga masarunuan ni Nadine nga kakaiso na nga anak mi. Angem di mi man ammo no ape nga di kami matla makabuon. May isa siguro nga rason kasinyong ket ti pabaliw-baliw nga panag-duty ti asawak akas security guard. Adda digiti panawen nga naka day shift. Isuna, dapat digiti panawen nga naka night shift. Wenno graveyard. Nupay kasta saan kami latta nga naawanan iti namnama nga dumteng to ti aldaw nga maadaan kami tumanen iti bunga ti ayan-ayat mi. Maadaan tumeten ti ading ni Nadine. Dati ko nada naragragsak madlaeng no ado ti anak saan ka di. No maipapanmet ti sapol ti asawa kasinyong ala ore kaskasano ket makaanay mo. Angem no sagpaminsan nga adda digiti kasapulan iti trabahador ko man o kaspagarikan adda digiti agpadalos adda digiti agpalaba. Ket inakmet mangged ta iso pwede ti maitulong ko nang rona idin ta nanakamet ti anak mi nga saanen nga paawawir. Ket no kasta nga adda iti trabaho ti asawak adda met ti anak ko iti pagadalanda siya ti mabati iti balay ket trabaho ti amin agtalos aglaba agluto aggrocery makitsenda ket aklune kasinyong nga adu digiti gundaweng nga medyo agalek ti sakit na dati ti bagbagik ta lumalpas trabaho nasken pelaeng nga mapanak grocery para kadigiti kasapulan iti balay mabanak iti palengke tapno no gumata kadigiti lutwek nga sideen mi amin nga nasken nga magatang ket inaggatangen iti paggatangan aging nga iti maysa nga aldaw insingasing ti maysa nga kumadrek ni Maring Rona nga imbes kano nga inak gumatgatang kadagiti kasapulan mi i-order ko kanulatan iti online. Anya ti ket masawen Maring Rona? Online? Kasano? Ay na, kasta itan ti uso Maring Lenlen. Kahit masawen, imbes nga mapanak grocery i-order ko latan iti online kasano tayo jay. Saan mo't kidi nga amin nga kasapulam taadamat latan digiti saan mo nga magatang iti online. Angem tapno saan ka marigatan nga mapanag grocery iti nakadado nga nadagsen ti bitbitem. Wenno saan tapno saan ka nga masansan nga rumrumwar dagiti kasapulam nga kung may iti sabon paglaba, sabon paginnaw anya pa iti para iti bagim pag shampoo sabon nga pagdigos ket mabalin mo mag-i-order di Shopee wenno saan iti Lazada wenno TikTok anya ay na saan ko pinapadasan deta Maring Rona ay na kasatir aramidek iso nga kitam kanyak uri sa anak rumrumwar yan digiti or direct ti online i-deliver da mismo diti balay. Iso nga siya, sa aklarom war ni nakmakitsenda. Sa saan ba't na mabalin nagatangan ti karnet baboy, kada karnet manok, dita online. Bagas tupay, mabaling orderen, mare.
Kasta aya? Ay na, sa anak ko na yung updated tatan. Kasano sa anak ba't unay nga mahilig iti gadget. Ay nagatnasken nga sursurwem amare tapno nung malag-anan kamet iti trabaho. Kas lakitam kanyak ni, at dati awir nga anak ko. Angim, awan ti problema kadagiti kasapulan mi iti balay ta. Your order ko laeng ti Shopee no kwan. May salaklik ko, kati iure ko laeng umay danto mismo i-deliver dito yan. Kat sakon to labayadan no may deliver da kas jay. Aya. Ala padasik tu man dita mare. Ay nawin padasim nga padasen. Tadakkel nga pakalag-anam dayta. Ken maysa nalaklaka pa digiti magadgatang ta online no kwa. O kitaem. Manibod idinaduktalak nga adagayam nalaka nga paggatangan iti diaper iti Shopee. Saan ako nga gumatgatang iti butika wenno iti grocery. Aya? Amin nga kasapulan digiti anak ko. Ultimo notebook kada ballpen da nga masapol dati eskwela. Ultimo papel. Ay na, pati digiti kalson ti asawak, t-shirt kadaan niya. Imbes nga ka mag-shop shopping. I-order mi latan ti online. Mayat man gayam deta maring Rona. Ken maysa, mapandugak mat nga biyahe. Ken maysa no grocery ak talaga nga kaadwekon. Ket di chay marigatan no kamang bakkat. So ngagsaksakit no siket ko. Saan mo nga kasapulan na bagkatan dagita nga gatanghem. Ta i-deliver mismo dagiti riders. Maring lenlen. Aya. Nanam ay gayam dayta maring Rona. Alay surunak to mga rodmare. Tabaring dayta mo ti pakalag-anak. Aywan amare. Umay kanto ditoy. Ta isurok keng ka no kasanat agorder iti online. Oh, ada kagaya men na din anak. Awan ka di pa ni papam. Awan pa'y mama. Madamdama pa ti awid na. Awan pa ti alas 6 ngamin. Aywan kayam. Sa bagay. Alas 6 no ka nga sumangsangpet. Ay, jak pag di mapupuutan ti orason, ta nagbayagak ijerwar, nga nakipilpilay di grocery. Kit nakadadumot nga ro, ti ginatang ko. Ay, anya ti ginatang mo mama, gimatang ka din ti paborito nga kankanen? Uwen anak ko, saan ko nga nalipatan dahil jay paborito nga kankanen. Kat may isa, gimatang pa iti hotdog nga paborito nga sidaan. Ay, yay! Hotdog, kayat ko hotdog na mama. Ay, wen gayam mama. Napan ka gayam iji ili, iji sentro. Wen, apay. Ada ko makayat kong nagatangan nga ay ayam ko mama. Ada ngamin ay ayam ti ka-eskwela akit apalak launay. Di naman nga ron ibagan no nang gatangan ni mamang na. Sa pulem ko madayjay mama. Anya ka dayjay nga ay ayam. Kuha mama, kastini. Oh. Pinicture mo. Ay, ba ang tagsapulak to? Ay, aguli ka. Malagip ko ti ko na ni ninang mo nga Rona. Nga anya mama. Nga mabalin gayam nga gatang ka, di kita kakastan. Ultimo ay ayam ti ubing, mabalin nga gatangin kanot online. Ay wen mama, online tinanggatangan ti mama kano ni classmate ko. Ngam saan nambet nga ibaga no, sa din nang gatangan na. Ba amta agpasuro akto kinininang mo nga Rona. Ipakitak to deta nga ladawan ti ayam ti classmate mo. Ta i-order kon to. Ay, agorder kan to meten ti online mama. Amom ka din mama. Ay saan pa angin suruan nakto kano nininang mo kunana. Iso nga buludik to deti cellphone mo anak ko. Ta agpagatak to kini papam ti touchscreen tapno no maaramid ko man deti agorder ti online. Ket amin kanong penga magatang iti grocery ket mabalin nga gatangan iti online. Kasta ka di mama. Ay sige mama. Parang no may gatangan naktungot kay ayam ko. Wen anak ko, awan danag. Nang rona ket nangangatumot nga ti grades mo. Mala, agisagana ako, di pang maliman tayo, tas sakton ton sumangpot ni papam. Kumusta mo, ti trabahom lakay? Nasayat mo lang tabakan. No pa'y
napudot. Iti panawin na kagangalaang may bilagak mo no kwa iti kapudutan no daduma. Napipi ako man no pangrabiiyak tapno no saan ko mga napudot. Ket saan nabalit into no umay alawas ket agpangrabii kan tumaten saan ka di? Wen, gusto ti ko ng bakit. Ay, adda nga mabannugak no aldaw ti panagjutik nga panagwardya. Idinto nga no rabii, ket saan nga napudot. Ken man manumod la ti trabaho ti rabii, talagbantay. Pasaray, mairedip kumot no kwat, adamat ti kadwak nga gwardya. Nasayatan no kasta, angim, nasayat matlaeng no pang para aldaw ka tapno no ti kasta ket saan ka mapipuyatan. Nasanayak ti puyatin bakit? Tanabayagan nga kasto ti trabaho, sipud pa di baruak. Sa bagay, akin ginawa mo ti pagkurkurang aking kabagat. Tauren no pangrabii akman ngag-duty, ket sa anak mo't nagkurkurang king ka. Diti, mangig na ti anak ta. Oh, madamdama. Gabuta pangal daw ti jutik, agad pangrabii mo ti panagjutik king kabagat. Ket nakasaganan dati batutak para madamdama. Di ka na makururay. Aglepas te lang man ka di paturugan tanto pa ta anak ta. Sakbay nga agduty ka kanyak ket aramatem ta batutam kanyak. Ida ito eh. Apay ay abusta ka kay suna nga awan istorbo no kastoy nga rabii iti panagjutik king ka. Ay wing kaya malagip ko lakay. Naisingasing kanyak ni Maring Rona nga imbes kano nga aggat gatang iti kasapulan tayo dito balay, di grocery man, wano di palengke, babaling ko kano nga i-order online. Tapno saan nga mapandog nga mapanaggatgatang ka nagbitbitbit iti nadagsen. Anya? Kasano da ita? Diti ag-online kano, online siya, ag-order iti Shopee ko na Shopee, Lazada. Mayat da ita. Api nga nga di mo mapanunutan ti nga aramidin ti kasta. Ket kastan sa ti uso itan, wen nga rod lakay. Amin nga ba nagsan ket mabalin nga order iti online. Ken umay da mismo i-deliver dito balay, dahil ti pagmayatan na. Nga imbes nga siyak ti mapandumandanon nga gumatang, ket saanen, idanon dang mismo dito yan diti kahit kung agatangan. Ket nagando diti kang runaan nga, kahit kung mga gatangan latat online nan tapno saan ko nga bitbitan nga mapangatangan ken iyaw awid dito balay. Ket mayat bakit? No isulagi dito pakalag-anan ken makaitid nam ay ken ka. Laket mayatak deta nga aramidem. Ken di problema nga rod, masapol nga mangibati ka latat kwarta kanyak tapno pagbayad ko tunggal da sumangpet nga order kasyay. Kas tamat ti insuro kanyak ni Maring Rona itay. Ay keto na bagat. Mangibati aklat ti kwarta no waking kanta, makamu kalatan. Ay, wen lakay. Sigurado lakid di nga pakanam ayak deti aramidek. Imbag ata na anos ni Maring Rona nga nang sursuro kanyak. Alakit pagsayatan na kit nasayaat ni Maring Rona. Alakit Maring maminusan ta peti gastos ay supay taplete mga mapangumat gatang. Ken may isa nalaklaka kanupay ti online lakay. Ngem dita grocery. Ket di nasayat. Bakit? Angem iyaw awam mon samot deti kung kunak itay nga panagjutik king ka. Anya? Dito nalagip naman. Saan naman bali nga jak malagip? Bakit? Na siyempre, kasapulan mat, tibagi dayta. Ay, agi-deliver ka ding? Ay, wen ma'am. JNT ma'am. Dito order yo. Ay, wen, namahit nga sumangpit tata data order ko. Picture laing ma'am. Ay, sige, okay lang. Mano kayong ti bayadak? Bali, 1,225 ma'am. Mabit laing dati ti bayad na ading ko. Ay, okay ma'am.
Sige rod ma'am, inakpay nga rod. Ay sige ading, thank you. Huh. Ampo nagnam ay kayong nagpeso. Dagiti in order ko nga kasapulan iti balay. Oh, lukatakman. Oh. Oh, kaya sa mapana ko nga gumatkatang dita grocery nga agplet-plete ak pailaan kada magmagna. Oh, kaya sa bit-bit-bitit nga iyawid. Di kastilatan na pinpintas, makipilpila akto pala nga agbaybayad. Idinto nga dahito ka danunin ta ka mismo titi balay. I-deliver da mismo. Oh, kompleto mo dito in order ko. Ken may isa, nalaklakapay nga amang. Manumala dati shipping fee na. Hmm? Dakdakkel pa ati magastos ko nagplete-plete ak. Saan mo't nga mabalin nga jak agar kila tricycle no agawit ak nga nagdakkel ti bitbit ko nga karton. Ay na. Mama, ano di kita mama? Ay, digiti in order ko online anak ko. Oh, si Mangpat kagaya man. Wen mama, umayat mangal daw. Tagsubliak to man ang eskwela, madamdama. Ay, wen, nakasaganan ti pangal daw mo anak ko. Nakaprito ak dati itlogan, kan hotdog. Kat inkalatamanganan, ta ornosek lang digiti in order ko online. Ay, sige mama. Ay, wen mama, dati gayam ay ayam ko. Na-order ko na anak ko. Imbaga ata nasa pula ni Ninang mo nga Rona. Kaya baka yung tunubigat, sumangpod day chayon. Yay! Masansan sama ta makita nga daw may deliver iti balayo maring lenlen. Ay, when maring Rona. Inaldaw nga rod ko na nga adag sangpet a parcel ko. Ta inaldaw mo't nga ada gatangok. Saan mo't nga may sala nga ti paggatangan dita. Ay ustot ako na saan nga kaslata grocery nga masapulam amin ijayon, di ka sapulam iti balay. Ang siyempre may metla tamot iti deliver dakin ka. Ta damot di kiti maalam no ko nga vouchers iti Shopee. Nga free shipping pa inukuan nag-order ka. Wen nga rod mare. Kasta nga rod tinadlaw ko. Iso nga agsasarano ti pa nagsangpod dagiti delivery rider manibod iti na dumaduma nga kumpanya. Ada JNT, ada Shopee Express, ada Flash, ada Ninja Van. Oh. Ket ti pagmayatan na nasingpot pa dagiti delivery rider. Ay, kaya ti anak ko, kasta unay ti ragsak na, maring Rona. Di ta, naawat min dati in-order tayo nga, in-order tayo nga, ay ayam na, iti Shopee. Aya, kasta aya. Ay na, kat, gagangay laing dayta ata. Ubing pengarod ti anak ko bunyag, kat, dagitamot at pagragsakan da. Kaya may isa, nalakamon laing da impagatang na ngay ayam saan ka di. Win nga rod, mas dawak maring Rona. Naglakagayam di kasi chay. E dinto nga, di na minsan nga daw nakitak iti palengke. Di kasi mismo nga ayam. Ay na, Diyos ko, ag times 3 ti presyo na. Imbaglaki din ata in order ko di online. Wan mare. Kasta nga talaga ti online. Nalaklaka nga amang, di kiti magatgatang mo, kadi kita pasdik negosyo. Oh, ano nga pare, agawid akong kat ni baka na do sumangpot nga delivery rider kat no di dak maabutan. Kat adanam na maik katalong agsangpot ita. Ay sige mare. Oh, lakay. Pangrabi ka ita saan ka di? Uwan bakit? Kat nakaturog ka madla na sa iti malam. Basit lang ang mabaling kung tumot iturog damdama, jay paguprak. Ala, ka, kasano nung maduktalan da nga maturog kay ti trabaho. Saan tag kakadwa kami mo at kanigiti patak agwardya. Apay agkikinalob kayo kasta. Saan mo nga kikinalob? Gagangilain nga mairidip minsan paminsan ang magsisinublat kami. Saan nga mabalin nga gagidang kami nga maturog. Uri sag 30 minutes kami laing kat umanay day jayen. Sa mesa saan kami unay nga mapanog no ag-duty kami ti rabi eh.
Talapuyat sana bali tadamot lata libre nga kape. Alakit na sayaat no kasta. Di kad back to anamanan. Anya. Kadeti wakas tingat. Rabi iti duty no graveyard shift ka. Agawid ka ti aldaw. Ada kang agpaiso dito ang maturog ka matno kwa. Sa anak mat nga maturog agbalmalim bakit. Ta sa anak mat makaturog no kas niyang aldaw. Umanay dadat 2-3 oras nga maturog akon. Hindi mo kadiging hayat nga pangrabi ak. Tapno no ti kasta kat di matulungan ka mat ti trabaho diti balay. Sa bagay. Tano agpangaldawak. Ket agkakadwa ti kagpaiso angin panagtuturog mo ti rabi May atak mat kiti dako nam lakay. Basta numariknam ti bagim nga madim kabailan ti kanayon nga agpuyat, kanayon nga agduty ti rabii. Ibagam laeng ta agpangaldaw kalatakan kanayon lakay. Say na nabigsa balad bagik bakit. Ken maysa nasanayen ruama kon. Ken iti lapang panunutik launay. Deta pakalag-anak mo tanapudot ti aldaw. Maalala. Noan niya ti panam-ayam lakay, alakad di iso ti surutem. Ken sa bagay, ustumit ti kunam. Ado ti oras nga agkadwata no kwan ti aldaw. No kasta nga rabi iti duty lakay. Wen bakit? Malalang nakarod duty, ne. Maturog kay tulatan, kinina din. Wen lakay. Si Kagayam. Mabit lang ma'am, tigayam parcelyo. Uwengem into no maminsan. Saan ka tong agbusbusinan no, dumting ka. Agtugtog ka lata dito ridaw no kwan. So, pasensya ma'am. Matmaturong ngamin nila kay ko. Graveyard shift nga minisuna. Kat kasino ko nga aldaw, kasi nga oras, matmaturog. Pasensya kayo ma'am. Diyak kami na mo. Okay lang, maawatak ading ko. Basta into no sumarunong nga ag-deliver ka, imbes nga agbusina ka, iti napigsa, agtugtog kan tulatad ti ridawan, tapno saan nga maistorbo ti asawa, kiti pa nagturog na. Ayun ma'am. Dito gayam, dito parcel yun ma'am. Talo ti simangpot no ka ma'am. Sige. Mano amin ti total na ading. Gagore ka lang ma'am, tayo compute ko. 625 ma'am. Okay. Dati ti 1,000. Mabit lang ma'am, dati ko ti supliyo. Basta inton maminsan ading ko Uwan ma'am, pasensyan ma'am. Diyan kami amo ma'am eh. Dati ti supliyon ma'am. Okay, agyaman. Thank you thank you ma'am. Sino tayo dyan nagbusina ti nakabigpig sa bakit? Nakaring kagayam lakay. Paunay mo tayo dyan, nagsturbo na. Simangpot kami na ti parcel ko lakay. Kita saan namat amo nga damat maturog. Uri pa nandiyan ko Idi kalbang kasi manon. Sa bali kami nga delivery rider tayo dyan lakay. Magbagaam to idan bakit? Nga saan ta ngagbusbusina? Agtugtog talangin. Kastama timbagak lakay. Pasensya kan baam ta inton maminsan, saan dan to kanon nga agbusina. Awanin, saan ka makaturugan, no kastoy. Albaam latan, itemplaan ka ti kapem. Kung saan, mangan ka din, idasarang ka no kwan, lakay. Kape, kalatan bakit? Madamdaman to, ti panangan ko, jak pa mabisin. Sige. Inakarod agtemplan, ti kapem, lakay. Bakit? Mabaling ka din nga dito, yaklat taon nagtisilad nga mangan. Nadisturbo nga titurog ko ito. Agmamayuak nga bumangon. Sige. Mabait lang, inak mangidasarti uno inak mga latikanem. Agyaman bakit? Maglagit naanos ti asawa. Kat syempre gaputa naanos kamat kada kami nga aginam. Iso nga naanos akmat nga asawa, lakay.
Ala, maring ito no makapanganak bakit? Ket sa anak ton nga agmamayo. Ha? Maring no pumigsak ton. Anya ti kahit mo sa agad maring no maka-duty aking ka iti day shift. Anya? Anya ti bagbagam? Basta, nagsubli ka nga agsubli. Tainton makapanganak, bari agsubli ti pigsak bakit? Tag-duty aking ka. Dito, itinadang ibagbagam si ka. Sino dayta? Ah, ma'am. Si Kagayam. Oh, ti amok man nun. Ka-order ko lang di kalman dayto. When sa kalman, addan? Ay, wan ma'am. Ah, napaspas ngamin ti pa naka-deliver na. Iso nga, may ko yung delivery tan ma'am. Tap na no, iso pa nga deliver kong bigat. Ah, aya? Sige, sige. Gari ka. Kautek lang ti wallet ko. Deta 450 ti bayad na niya. When ma'am. Okay, mabit lang nga ron. Mm. Hmm? Oh, awang ayam ti barya. Sa nga ribo, ada pang suplim? Ay, ada ma'am. Mabit lang ma'am. Okay lang kadit sag babayin ti kada kayo ma'am. Sag 50 nga papel. Ay, okay lang ading. Ah, mabit lang nga ron, ma'am. Suplyang kayo. Nagalisto gaya maya ti panagsangpet na kiti parcel. Ading ko. When ma'am. Ay, saan nga kaslay din ma'am nga nakabaybayag. Kapag bitlaang, lalo no kasi digbalat naggapuan na. Ang emno international, di ti pakabayagan na nukwa. Kasta ka di. Adumat ati, idel-deliver yu, itinal daw ating. Adumat amam, adu kami nga riders ngamin. Kaya adu tatan, di kiti agtaod nga kumpadya. Saan lang nga dati kumpanya min. Adudan, adudan. Kasta iya. When nga rod, adu di kiti makikita ka idel-deliver nukwa. Ket, mayat mo't ati, kita yu kadayta. Adamot ma'am. Ada commission mi, dapat allowance mi. Ket, no naanos ka lang, mayat mo't ma'am, mabiyag mo ti pamilya. Mayat mo't nasayat mo't ti kasta. Dagdupay ti matulungan na nga may kan iti trabaho akas kata kayo. Nung agan anat kay lang nukwa nang rona ket ni, nakamotor kayo nga deliver. Wen ma'am, nahanad kami mo't. Nang rona ket adamot digiti parcel nga anadan mi. Nga saan mi mo't nga bagi. Dati kiti supliyo ma'am. Ay, sige. Agyaman ak ading ko. Awan ti anyaman na ma'am. Lalay, dati apa nagbayad ka mo anak? Paunay mo ni bakit? Ay, agore ka lakay. Ada kami simangpet nga parcel ko. Unay mo dito nga parcel, nagsasarno. Saan ka di nga daman simangpet itayin? Sungar ti nakadisturbak ti panagturog ko. Uy nga rod, ang jackpot ninamnama nga sumangpot gayam na nga parcel ita. Mabit lang lakay, tayo nakisaganan dati ka na. Unay mo tan. Imbaglakit din tayo papudot mo dito yung lauya nga baboy bakit? Ay na. Iniimas ko nga inigop ti kalduna, dito diguna. Kitwan ala kahit na nagbayag ko nga pinalok ng deta. So nga si maburmat sabaw na. Ay. Amod to yan, tayo nakikabilit si lababon. Saanin bakit? Madamdama. Anya? Iba mo pala di talamisaan di igit ti katre. Taapay. Kat nagasidig mo lang di kusina nga, mapan ko pangipanan. Umay ka pala dito. Ay! Apay! Umay ka dito. Kat nakakaldo ako. Kat ada pigsakon bakit? Pigsa nga. Kat amumlatan na. Ay na. Kita mo lang nga dagundaway ta. Tamadamdama sumangputun ni dadin nga anak ta. Ay, umay mataitan. Pwede ka di maili bakit? Kan may sa. Sabsabali laing mo tiganas na no aldaw. Anya? Kat na itang mati ko namin
Sa bali ti ganas na no aldaw ti panagkanaig ta. Ta nalawag ngagpaiso, angem adatril na. Ta iti anyaman nga kanito ket mabalin nga sumangpeten ti anak ta. Yung malagip mo idi. Idi na minsan nga nagpapasta iti aldaw ko. Dimteng ti anak ta. Eksakto mo idi nga naglipas ta. Hindi, ito tilanda nga malagi mo pala day jemot lakay. Wala. Amom ka din nga kanayon nga arapaapot nga maulit manin ti kastoy nga aldaw ti panagkanaig ta ta. Ako ba ti gundaway ta no naka-duty akon. Sa tala makapag labing-labingin no rabi Ang masansanmot nga makaturturog ka, wano siyak ti makaturturog. Ang no aldaw, saan taon nga makaturturog ba kay? Unangim nakababain mo ti aldaw lakay. Anya ko mati pagbayinan. Awan mo ti makakita ka data. Unangim ni mangigdan no agasog ta. Nang runaking ka. Abay. Kit no kas nakaromansahin ka kit nakarkaro ka pa yung siyak nga agasog. Kanya nga rod, bakit agasog agabuta maganganasanak iti aramidim no kwa kanyak tunggal romansahin na. Iso nga jacket no kati aldaw kumakita. Makababain baka da makangig nga kaaruba. Baba nga mangagda bakit. Apal da lang Kat agasawa tamad. No saan ta ko mga agasawa, iso ti nakababain. Unangin madilat ta nangrunaking ka, skandaloso ka nga agasog. Saan man? Siya kakaasyak lamang tip-tipel. Ang nurabi ko nataltal gid tirik na, kawan ni makangag. Ada nga mangig dati rabi ibagat, na ulimat. Iti aldaw, saan daw ni nga ikaskaso, saan daw ni nga maintonaran nata, naringgurmot di tarwar. Ada di kiti lugan nga aglabas. Ado di kiti makaringgor amarites di takaruba. Iso nga adda nga mangigdatano arabi Yung no aldaw uri man kidi pigsam ti agasog ay mangigdan tupe aya. Nagadun tupe di kiti agtataol nga aso dita. Kada kutak nga manok. Sa bagay. Ken may isa ni madamdaman to pala nga sumangpit ni Nadine. Alang nga rutin. Rugyantan. Day taman ti kunak bakit. Amom ka di nga itay pala nga nakaingar na ti batutak. Kat nakaready nga ag-duty king kabakit. Kitak man. Aprusak man. Unyag paiso Kat una. Aglalo kat pinagigop na iti napudot nga sabaw tila uyab baboy bakit. Agkag ka man bakit. Okay tama. Ti pa'y pagmayatan na nukas nga aldaw bakit. Nukas tuyo nga lamo-lamo tanga duhan. Kat adda nga makita ti kinapusaksak mo. Bolero ka nga talaga. Oreno adda di ti stretch marks ta chankon. Kat una. Dahil pakitaan nga. Senyales deta ti rigat mo nga nang sikug ti anak ta. Katunggal makitkitak detang stretch marks. Kat ore deti kilikilit nga medyo ngimisit. Kiwana. May sapay deta nga epekto ti panaganak mo idi, panagbuntis mo. Kat detat mangipalagip kanyak, ti sakripisyo nga nangisikug ti anak ta ken nangipas ngay. Kat detat no ka na makitak bakit kat adda nga ma-realize ko nga sika kat nasayaat ka nga ina ken asawa. Ad-adamot nga ipatig ka. Ket ad-adda nga rumugso ak nukwan nga mangrumansaking ka bakit. Agka mga roti kilik-kilik. Ay, guwanawan problema bakit. Umatoy, ay, Tonyo, ay, kamok, impipiso na nga talaga. Ay, magigiak. Kisim ko naman kami. Hindi mo kagat ang angaw lang. Huwag na sa may pipiso sa mo aramideng. Aramidik, bakit? Ay na, uri man kididita, pagroran tirugit mo, kirkirak no kahit mo. Alaman? Ay, saan? Naglaglag ka talaga. Nagdugyot ka. Kung kunaklaan tanyo. Kung kunaklaan.
bakit? Sa anak nga ngawin ti kasya, sa anak ay deder. Kukunak lang talaga nga kirkiram ko mo, Jay. Keret ko? Kawan ano ibagam? Kasta ti kinapatig mo bakit? Nagdugyot ka mo to. Saan nga nadugyot data? Panang ipakita, nga pudot pa nagayat ko keng kabagit. Ay na, baka nadaldalos pa di pagroran ti rugit mo ng pagisbuam. Anya? Kawan na. At least ijay keret mo, ti rumrumor ijay, deti rugit nga ipapaunig mo. Oh, kiti narugrugit Sana? Ijay pagisbuam good. At datuwa nga abot ijay. Di may sa pagrorantisbo, di may sa pagroranti, di mo maawatan nga anya klase nga likido. Anya? Iso nga no may laok deti isbuken deti likido nga gapoy ti may sa nga abot. So deti ti tumaod no kwan deti madi nga angot na. Ay, bastos ka nga talaga. Amahad. Ano sa mo nga dalusan nga sigud ka talaga nga. Umangpap. Bakit? Anya? Kaya ito tilada kasi ka. Hanyo kami maangot ka. Da kami laang, ti makaangot nga lalaki. Kaya siyak lang nga asawa mo, ti makaangot no ka bakit? Oy, bastos ka, agbabain ka, awan mo ti kasi nga angot na. Anda ka di, anda na ang angot mo. Baka sa bali mo tinangot mo Oy, agpudno ka man kanya si Katonyo. Anya, awan. Agad. Istoryada lang kanya. Bakit? Ay. Naigalis ka. Baka da sa baling ang angutem. Ay, saan? Di ka nagpaisoan na. Adamad no kalatabasit angot na bakit? Anusak na ta. Kastat kinapatig mo kanya. Nagbastos ka mo. Ito talaga? Uwan, idi day jay. Idi, adalang siguro gundaway na idi nga. Nalipatam nga. Nagpawpaw. Oy, bastos ka talaga. Diyak lang malipatan tiyag pawpaw Itong galumis buak kadaan na talagang agpawpawak. Yan po nasak. Alawin ka din bakit? Malangaro din. Rugyan tamanin. Ay, ituloy ta. Ala na. Ala na kitni. Sumangpeton ni dadin. Malangaro din. Rumabaw ka nga ro din. Umuwi na bakit ni? Nakasaganan na ti batutak. Agjutin ti batutak bakit? Tonyo. Len bakit? O kitaan? Ala, agasog ka lata bakit Laglagi pa yung timbagak. Saan daunay nga mangeg ti panagasog mo ti aldaw? Ado dagiti makatagari nga mangguntra. Itinto nga tirabi ikot na ulimag. Sige. Tonyo. Tonyo. Bakit? Unay bakit? Unay tiganas nan. Sinday. Aguri ka. Abay, adagtugtugtog. Anya? Adagap apo. Uniksit mo nga dita. Baka ni Nadine. Nadine? Saan? Ning Nadine nga ta. Nagsapa mo tan. Saan mo't ka kasi ti panagaw-awid na? Saan mo't ka kasi ti panagaw-awid ti estudyante? Agalas 4 pelaig bakit? Tsaka mo ano sinuday dyan? Unay mo daytan. Ituloy ko. Aguli ka. Nakababaing namang na ta. Unang ni. Madamata ta. Sagad. Adagtugtog tiri daw ta. Mabitla. Ayun ka. Unay mo daytan. Asinday ta. Delivery ma'am, parcel. Da parcel yun ma'am. Parcel? Sino di jay? Delivery rider ka no lakay. Anya? Ada dimting nga parcel ko. Mabitlaan, gat ni. Kababayin mo't agur uray. Gat ni. Narigat mo't nga ti trabaho dadagita. Saan nga ti trabaho king kabagat? Diyak pa inalbas.
Madamdaman doon, ituloy tan doon. Unay mo deta. Nag-visit mo deta ka parcel. Api aya, mano nga parcel ti sumangpot ti mesal daw nga order mo. Diyak mo, basta. Saan namin nga gigiddan lakay. Nag-visit mo deta ka parcel. Unay ti timing nan. Malmalim lang aro doon, di balagsangpat. Madamdaman lain yan. Ituloy tan to damdama. Oo na yun. Ibagang man do, nga sapain dati deliver. Saan mo nga may isuro kadakwada, ti pa nag-deliver da. Damat sursurutin da nga pa nag-deliver da, lakay. Ada oras da. Ay, ko. Naimod dahitan. Sakit sa amin ti pusong ko. Diyos ko. Oh, awanin. Nakatalaw na tin rider rin. Awan serbina na. Anya? Ituloy tan tap na nukas ta nga. Saan ka nga? Mumuryot manin nga. Awan nga ro serbina. Awan ang ganasan. Unay mo detan. Dandani ti climaxen. Dandani aglipasen. Isot pa nagtugtog na. Deta delivery rider. Abi minsan nga gigiddan pa nagsangpad da. Abi nga saan nga bigat. Api kasto nga malmalumat ti pa nag-deliver da. Di da nga amo no kasano ti pa nag-deliver da la kahit adamot sursurutin da nga oras. Adamot dati rota da. Siguro agad maud-udi dito nga rota na. Unay mo dahitan. Di dala madlawon nga awan ti tao. Kasi kung sublitan tumot kabigatan na ay saan na mabalin la kahit nakasapulak da in order ko. Apain naklakit din ni na din no saan nga sumangpot day jay. Kat saan ka damag na day jay kat masapol na di eskwela da. Anya. Nimot day tan. Makatuloy tan, ituloy tan. Awanan. Naawan ang ganasan, bakit? Ala, kaadom ti mangan lakay kat data pa nag-duty. Umpay di kangas ko amangan unay. Papa, api nga, tanta na butob ka, Papa. Nadlaw pa iti anak tan, tapa nagtanta na butob mo. Awan day di anak ko. Nagkararagak lang, sakbayak ngagsubo. Api nga minayang tanta na butob ka lakay. Aging gakadi ita, agmurmuryot ka pelang, gabulati na pasamak. Mapwisitak nga ro data nga parcel. Anya ko magbasol ta parcel. Mabwisita ka dito rider ka. Taon na mo ti pa nag-deliver na ti kasi nga oras. Anya ko matam mo di rider lakay. Amo na kaya nga da raramiden ta. Kat siyempre akit namnamain na lata nga aldaw kat awan mo ti kasi nga mapasapasamak. Kesa ta subli-subli kat marigatan. Isupay ta gasolina na kaasimot. Di baga mo talaga nga irarantada. Anya dito nga klase pa nagpanpanunot mo nyo. Di ka na makawawat kit imbagak mat ite nga ituloy ta. Awa na ang ganas na. Niyamot dito. Papabitin. Umanay yata nga pagmurmuryota mo. Diyos ko. Dito gapulat parcel. Mabwisit kan. Bwisit na parcel. Sabi nga minga titagigit. Ay na. Mabwisit launay ti asawak kaday jay delivery rider kasin yung kabwisit na launay dagiti parcel kag sangpet nga orderek iti online. Ay na, diya ka mo no, anyat klasit pa nagpanpanunod nga day kini Tonyo. Anya kumatbasol di kita parcel. Masansan ngamin kasin yung nga madisturbo kami tunggal ada sumangpet nga delivery rider nga ada i-deliver na nga parcel ko. Saan lang namin sa nadaras nga napasamak ti kasjay nga madama kami, ada kami ti katengaan ti panaglabing-labing mga agasawa ket adda agbusinaw na dagtugtog iti ridaw mi ket tigayam delivery rider nga ag-deliver iti parcel. So nga, manibod idin kasin yung sangkay baga ti asawak nga buwisit a parcel tunggal da sumangpet. Ket no, iso na mo ti igatangak, di na kayat. Anya ti kahit masawon nga di mo kayat lakay, ket ni,
naglalakala digiti bado ditoy t-shirt ket kasapulam ti polo shirt kasi umatendar ti kasar. Intalata gumatang ijemolen maymayat. Ay na, nalaklaka dito online ko nakmet ken ka. Diyan kayat. Basta diyan kayat nga orderan nak ti gamit ko dita online. Taapay. Apay nga di mo kayat. Kay isupay deta, may sumangpet nga parcel. Amang angket no mairanranan to nga sumangpet deta nga parcel para kanyak. Ket madisturbutan to manen. Anya? Dito deta nagpampanunutem. Kedua na, nang runagad na pangrabi iti jutek. Bakit no, detan to nga parcel nga order ti makadisturbo mang kadatan. Ti kayat ti asawa ka sinyong ket ilesen ko wenno kisayak dati panag-order ko iti online tapno saan unay kano nga adu dagiti agsangpet a parcel. Diyan ka mo naapit sikuran na launay kadigiti parcel nga sumangpet. Tas ang kay bagana no adda sumangpet ket buwisit a parcel. Nga uri nala lapas pasagidan na dati iranranta na nga mangeg dati delivery rider idin to nga awam mati basol dagiti rider. Tas yak mati order. So nga no dadto man mabwisit a kiniton nyo. Kasi nyong pudno nga masursuronak iti asawak no daduma. Akit no kasta lang at kankanayin ti raramiden na no saan nang isarding deta nga panang pagpabasol na kadagita parcel nga agsangpet. Ket amangan no isut pagapapaam mi. Amangan no isut makadadael ti relasyon mi. Rumbeng kadi nga surotek ti kayat mapasamak ti asawak nga kisayak ti panag-order ko ti online uray no amok nga isu ti pakalag-anak, pakanamayak ken pakalakaak, pakasibak. Wenno kasanok kadi nga ipaawat iti asawak ngano kasi siya kabanag ket saan ako mga padpadakkelan, saan ako mga pagbalbalinin nga big issue dati parcel da awam mati basol na. Deta lang namin mano nga daras nga na istorbo kami iti panagsangpet iti parcel ko. Pabasulen nan dagita riders, pabasulen nan dagita parcel, mabwisiten. Kay isu naman kami daging basol ta. Al daw agawis, al daw tiket na da mapasama kada kami. Idinto nga mabalinmet ko iti bigat no kasangsangpet na. Kuno saan sakbay nga mapanag-duty. Al daw mo ti kayat na. Makamoy suna Basta ituloy-tuloy ko lata ti agorder iti online. Uray no mabwisit ti asawak iti agsasaro no nga panagsangpet ti parcel ko. Syakit din ti kasastain na. Balakadan dakman kasi nyong nuanyat ka sa sayatan nga ramidek sakbay nga maladaw ti amin ket madadael ti relasyon mi iti asawak. Dati karod ti pakabuklan di surat ko ket sabi ko ket na kay batit adal kada kay amin nga nakanggeg. Gyaman kadagiti makaited ti balakad. Kastama ti nagyaman aking kakasin ti anos ken laing mo nga nangornos dati nga pakasaritaak. More power to your program and God bless everyone. Ket tila maibaga kadagiti padak nga mahilig nga agorder online. Order lang mga bes. Baybayan nyo, digat asawa yo, no? Agreklamo dang, adot parcel yo. Pagsayaatan mo la pamilya, dita raramidin tayo. Saan ka di? Kesa dita mapantay gumagata nga makipilpila, dita grocery, kada mapandita mall. Di dapay kaya, tapno no sante nga taltalawan, tibabalay tayo, tapno no agtalinaid nga na urnos lata, natalos. Sakit diti, bisbisitin na dita nga tunyo. Visit a parcel ko na di na urayan nga sakti mangibaga buwisit na tunyo. To'y dandanin mabwisit apagayam mo. Lenlen, Itilawag City.